ni tutumane mukubili tatu kenda imwe itano thini wa Facebook twatianie ni Mutongoi TV nyeni twa Faith MAKENZI wa Mutunga. Sharon. Yes. Uvo wa umundi. Yes. Keria musiaisia. Musiaisia wa Mutongoi TV ni na ukeria ngikwate museo na ndwene kuya yete ibo. Nasito mwanita wa Sharon nde. Ni director na mwanzilisha wa kimanyisho kimwe cha wa Future Focus Training Institute. Ni nyawasiani tatu na pia ni Mutai. Karibu kwa Mutongoi. Asante. This kind of introduction ingiwatia Sharon weno. Kwa maybe mata kuisi mwendo kumanya munango makuona for the first time. No, nasi Sharon. First of all, ni kibeti chamu. Ni mutwae for I think for 15 years now. Wow. Ni nyawasiana itatu. Ni director wa kimanyisio cha Amuika kita wa Future Focus. Na pia ni wa interest ya siasa. Kwa hiyo inakadhaka meka siasa bado. Su ni tukwiwa ndotu ya Mwanza kuwa o miaka yenabo. Nukwithi woyitia. Kwao yuwe wete ya mundungi. Lakini maybe ebinda yoki itoke wete ya. Asante sana. Na indi ni atatuambisi unene witu muthanyani wa umundi. Na oyu siasa siende yete. Ateti ya ingi. Alama ungamete iwilani kibadhukanyo. Nimekwithiwa mayiti ya kura nesitwa kula kuya Amuika ingi matema uyani. Ngamu mandhi ya Maw'Ia. Ngamu mandhi ya Maw'Ia ngamulita uyani ngaiteke. Omuteti ya mandhi ya Amuika Maw'Ia kwisilanze ya sieba. No nasi kendo kimwe. Ndeni wa kuitia kibela. Ndiye siwa ndo wa bande. Nundo yevinda yonde ni yote tivinda yetu. Ni na wiki yo mundu mina vision na kumanya kila andu menda andu make menda wabatonyeke. Na no nenda be kude yani no ni wambete interview to ngikulia. Na no ndesi kwa kikamba. Pia ndo mamanda Maw'Ia kana mamanda opportunities. Nondo na sana tuinena kuhusu Amuika. Pia tofauti ya Maw'Ia na opportunity ibuso. Na ando ela mundu wathana wa elo kwathana kana elo ya mundu kana mundu wa Amuika. Ela madini umanda Maw'Ia kana mamanda opportunity because kisile nesi asiango ando ala mamanda Maw'Ia specifically Maw'Ia. They lose on opportunities. Ni maasi ya mabuso. Nundu be tofauti mundu na manda ibuso. It's a long term. Niki benefit ya maisa. Lakini kila mundu muteti utonya ikanesa. Ni kumandi ando mabuso. Than Maw'Ia. Because opportunities is sieta Maw'Ia maingi mando ingi. Kui ila watu no manda Maw'Ia. Manda Maw'Ia work specifically. Kina instant. Kina baita wa mituki sahisu lakini kina promising yaone echo kuona hii chama wasia mundu wonde unomanda umuteti isuni package na andu ana iche kile kecho sume saidia ndeni wa manifesto yone bakeko kama Maw'Ia ma youth na yekuria yo Maw'Ia mebo. Is it, are we looking for jobs or we are creating opportunities? Ila wo create opportunity wa service ya mundu ibuso. With their wa service angi ya ingi. Ukasaidia nondo ila wa service we unenga wa we need it. Lakini opportunity wikindo. No with the no kieme kutedia. You know to nyole na mbesa ila sibo saisu. Lakini ibindali koka yunenga ubwani sio munene yunenga a lot of benefit. Ukasaidia ni ya utedia baadaye. Kuno nasi ni possible mundu nenda na andu make ngoni yamuteti. There are so many opportunities. No man there and Amuika no makwate opportunities. Na ni sure to discuss about tuteo wetu go woteti na general ula wa kawaida. Nituko na kana yes opportunities. Na indi musiaisia nienda indi utumane waku kwisila nambani yitu ya utumane mukwe ili tatu
kenda imwe itano nikana twendesie unenania witu muthenyani wa umuthini na wikwatio kana no bikia na kutetheka kumana na unenania o bikie na kumanya maundu ala wailite na kwikana indi Sharon tuyendea nenda ngukulie yulua niwe kuina Maw'Ia kwa Amuika. Ndio tanzanesa na yuni ndo nena ndi compare na ekangu tiloba nini na indi niona we director wa kwanda ambao mbia ni nambe kunena na musiai sia kwa ndateka nini na indi musiai sia likana kana ndini wa Facebook tu live no tume ikulio ya kuisila mutandao witu wa Facebook ila ni Mutongo TV na indi tuatia nieba u tumekulio yaku kana uoni waku nubikia na kusungika otondo vailite nundu twina mutai witu va muthenyani wa umuthi na ula withitwe aita Amuika aibundisia Amuika ndini wa maundu kibathukanio ala wailite kutetheka ila umandhawia maundu ala wailite kumanya ila usakwa muteti maundu ala wailite kwitha wisi ni kana ubikie na kutetheka kumana na unenania wa umuthi na ndio lilikania kana Amuika aingi kwa oyuyu maina Maw'Ia na indi atete imeuthiuka mayecha kura ne sitwa ya Amuika kana Maw'Ia na angi makaba makambu ni mekwa kwa ndini wa county na hivi kia na kulea kuyania na indi no bandu bakuwe musiaisa kwithi wa wimwe na kwithukisya muteti ula utonya kusakua na indi ndwithi wa wimwe kana usisye na uthime kwa uliku yulua mauneni ma ateti na indi be maundu aingi maende na kukathiwa mikonanwa na Amuika nondu muthenyani wa umuthi muno twinenea yulua Amuika na Maw'Ia unobikie na kwithiwa uithuima na kumanya kana muteti angathawia no kwithiwa utonya kukwatikana aingi meukana mawasema nitu kwaka kambuni thini wa isio situ thini wa county situ nitu musobisa malelo nitu mwiki ya mabiasala mwithiwe na mautandithia ni bandu bakuwe musesia kwithiwa utonya kuthima nesanzebe ya muteti waku na indi wito wende na kumwa nikana ithita Amuika tukabikie na kutumika kulua nduthi nundu imabinda maingi withia Amuika ni mome utumika na muno alama tema wiani ukethia nundu ndu ina wia no bikia na kutumika ukanewa silingi ya na silingi 50 nikana bikia na kwananga mukutano wa muteti mona aye Amuika kiuni kile na indi nicho itumitu kwithwa na unenania wa undu Maw'Ia matonya kumila nikana indi tubikie na kwithiwa twi busy with yetu itumika ni ateti alama ende na kwetia kura maundu ama uteti maendete na indi Sharon tuituni na ukulia yulua kwina thina wa Maw'Ia na nitauki utuma kwithiwa wa mathina wa Maw'Ia kwa Amuika ekangu tabia nani mundu faith ndiye se wa minute school wende and ndiye se wa tamake for how long wa mina school but I would tell you kana nando inge muno pio mekite courses kibathukanio lakini menza matema Maw'Ia na it raises the question one of the motivation ila ya tumite pia nanze ya kimanyisyo kinu ndwa ninaonete thinosu na ngesaithia na ndi thinola webo peg up nina muno pio omundi with ya ndini wa industries tofauti nenda kuonenga example ya industry lani ndi train ndini wa hospitality kila kwacha andu ala mema hoteli methe ya maitho komando maimandando makuandika na mokela kwaja andu ala masomete we hoteli methe ya maimanda Maw'Ia so the dilemma comes in uthina wiba yes andu ala on the mandika ando no you will not tell me kana kuima Maw'Ia yani Maw'Ia maiko yes but we say the andu ala the employers kila muthenya kwacha methe ya maimanda andu makwandika no mandi ona no mundu akwa no mandi ya mundu tonyo ndethecia bana and it happens sometimes tayundi unenge example tonya kukunwa mundu akwa kwa mandi andu atano no imutume ya 5 na oni ungia yuko ne ikwe ende witumota mandi ai no mandi na no mutume yando so we say the yekulia what is exactly the problem na nindinene ya muno niendo nene ya you the age between maybe 19 20 let's say 24 25 to 28 yeah
nundu ti wandu ala mundu minite university kana mundu wikite course we say there yes they call you ni paima we nundu the managers are complaining the companies others are complaining so exactly what is the problem is the problem ni thina wa Maw'Ia kana ni andu na ne ka research yakwa ta for example na sisi anengi ndio na the same problem nondo taithia tu training to mama ande Maw'Ia but you find sometimes nina mwana uminete school lakini ona ndi mtu wa abandu kitumike chao nondo for example like the rule we have tuonenga opportunities ile tatu ya ile ya katatu tuisa kunenga and I've come to notice like we na kwai mundu wa Amuika ela wamuka kwacha do you look for a job or do you look for an opportunity nini the tejube tofauti ya mundu kumanda where that is why we manda where wakwata ni withia ithina ia ningi ela wathi kwika interview wigwa wako ndwe uthukumite ba kamwe na thukumite ba na why did you leave your job your previous job na ndo ba mwinga saingi ni mona ai ningi tio ningi the interview kwa mundu akuya mwaka wa mbere na thukumie bana wa kele ni na utanathela ina hiyo isa ithi athukumite kundu kutatu kana kuna kibathukanio you know to an employer is uti plus yani inaia ukesaidia mundu usu no kwatete we lakini for different companies or for different establishment what is the problem mundu kuma we na ninge andu Maw'Ia mayasi I'm looking for a greener pasture na you isenga if somebody changes jobs no ni issue ando inge maima weani ando inge Maw'Ia maima Maw'Ia tikwethia amwenda akwata completely umwani wakwatie na atia kana akwata na wegwe atemu yani egwe ndatumewa nai and today I would really want no nende mundu wa Amuika one day with their ambithukisio mundi it is high time tuanze ya kumove our mind from looking for jobs and we start looking for opportunities wanze ya kumanda ibuso nondo wa kwithia andu alama kwata Maw'Ia na mundu la one day we ni ona kufaith umundi ni andu kalamu kalaka kuandika kaka ukuta another day no kwatia unless you open your mouth for an opportunity no wesa kwithia wakwata opportunities ilo manda wea wakwata wea pando wesa aithia muto wa kutimu yani and that is why you find in a year somebody can change job 4 times na nundu wako saumanyi ela wathio manda wakwata opportunity ingi na kalwe interview ni akodwa uthukumite ba aitalila kula kundu kuna aileo kwata ingi ya katano because I'm telling you for sure uthukumite pando thini wa ithina ia uthukumite pando kundu kutatu kana kuna I'm telling you mundu serious yokumanda employer nda kuandika Nundo onatita we serious. Yes, onatita we serious. And then we say the anani we say no tonya kwithia hii. We are wambe wakwata waiba wangili. I want to start from a very small scale. Wakwatie we are wambe wangili 15. We are wakele wakwata wakele uliosu lakini makuongela ngili siana 10 20. Kwa uno say for a normal person ni walite kuelezea mundu kethia we one na ibangilie 15 na ingwati onge wangili 20 ni walite kuona sense kana nuna ilite theonati ya weo wangili 20 ningi 5000 difference usune mwiwa ba mwiwa katano mwiwa nyanya wikwata onge okwibangili 25 but what you're not looking at is and one them kwandika they look for experience you don't get experience ila sense people get experience when they grow in challenges mundu akwata experience ila wastahimili kendo nondo yithe no la twenawo wa Amuika ingi tithe na wa Maw'Ia makwata me challenges mbingiki ningi ndio kutabia unieta nenenga na ciana ila citu tusomeze sato tumanenga Maw'Ia but you find twamina kuma transit twamina ma place mwai wambe I'm telling you by mwai wa kana aingi media mate Maw'Ia not because they were fired but they left na weka Amuikalia ndi atikuyati mwalimu ni amuka kwa chatene tutinda atunje something which are very very realistic tutinda atunje tuthukumeza gwenginya the hotel industry you will work weird hours tuthukuma nginya saa
inyasi otuko nienda abasa andu asu ni matusele ya musala manager witu ekelele you know those are valid reasons but the question is ni babu ukainondo uyethukesia saingio yethi anate wi munenga opportunity in a second place bayuka another different places complain mundu wa muiba atene lakini customers yala moka habu ni rude kwanza be umona muslapi iteso you know you know those are valid reasons nenda jitone difference between looking for a job and opportunity ayona wewe ikwia na kwanza oyuone ko kwigo yasu ona maito nenga lunch tethu kuma muthenya muima na teso ya tuiso ya saa 10 so uisisio yona there's a what we okay ni saa butia kangu mande abandu bange bakatatu we mumande abakatatu no another thing comes in pa uyu tell you ni pasa na balangu ekala na maito nenga accommodation so ni takasako. It's a circle. You know, what am I trying to tell you? Every job you'll get will have a challenge. A challenge of its own. We all want them ukwata. Faith no ndo taweta ba. But you get challenges every day. But the reason ile tuma mundu wa Amuika. Kila chonde wa kwata. Kala. Naomi is because you're not looking at the job. The job gives you mbesa ila wa kwata saisu. But you're looking at the benefits. Ila siyukuka nawe kumeisia. Number 1, it's an experience. And number 2, bekila kitawa placing yourself in a corridor of opportunities. Mundu wati ya wea omonde. Faith omonde wa emakuka pa. No ikoma ni kwithia no kuiwe nai. Your manager called you. Kindu kiapene yendo na for 2 months. That means we koma musi. We demand we onge. Mundu uko kaba kwacha na mundu komete. They are yani ndene tuisisia corridors opportunities. As soon as a little of I can come here and tell you, Faith, you are a very good girl. I think no dokome. Will you mind if I give you an opportunity? Now you yani we say there we bandu utonya kuona sindu ingembinge. Ukwatia. But what is happening to the youths? Maina ilazile ya kumesia. Na kukaba challenges. I told you my story one day and I told you I used to work in a house car. Now that is the job I had then. Now every day I walked up. Na kulasia ninaona abebata. No, first of all nina abitite. Ninete to a university. But I did not have the money. Ninamuka kila muthenya kwa changona bebata wanye kwithi ande uthukuma wea nyumba. Welitha wiba ndutasu. Yani ninaona kabisa this is not my place. But my mind was reminding me, don't look at the job you're doing. But what opportunities are you chasing? Nondo wekendu andu matetikila. And that is what is bringing unemployment and the lack of opportunities. Mundu mwana youth yoka keka we are monene, they pass, they do very well. Na ukethia mundu he got a A+, maybe and a con or A- a B, ma qualify ko university. They go to the university, they do their degree, they pass with first class honors. Tiwo. Lakini amina. We say dia kindu kila wa kwata. Ka opportunity kala wa kwata. Kayo match na kila wekite. Kana kayo match na level yake. So you find ayona ayetela. Ayetela we say dia enda kwetela ati. Ni so kwata kindu kila nekie. And that is why when you're looking for an opportunities don't bring instant benefits. Lakini nisi usawe ya siya kukonia ibinda yokite. Ibinda yokite it's a long term benefit. Nikwithia we bandu ute okwata mbesa, and that is why even after training and manenga internships you told to work for 3 months. Mana utaiwa kendo. Sharon nenda mbokutila be musesi kwa sababu umwende kuelewa Kisungu na we nacho kingi. Ningo try. Ningo tata. Yeah. Endea. Nicho nkwasi ate. No sio muno pio. Andu Amuika elame umanda. Tiatekana nenda kusunge kuli yako. Tiatekana Maw'Ia yes nete kwetikela maiko. Lakini alama nini makwatekana. Alama nini makwatekana. Andu mameka la hata. Umasobe ya hata. Kendo kiu kinini nundu kendo kila wakwata kila kikuoko kwikaba.
kwikilote nacho kwikilo kwatha na ngai ni wathima by the way ni wathima andu ala momeacia ukaisia ukethia kini cho ni nacho na ndio meisia nondu kile binda wacho kasia ngai ni na utungia mubea nondu wake nini nacho lakini nienda kindu kinene no isaithia nondu kila bandu bonde ila wakwata nonda be challenge kwa kekamba maumu ila wakwata maumu you know wisaithia no ni wesa obesia na icha kwaka we mweta mundu ukesaithia ukamanya nondu ni utabia ate faith Maw'Ia la onda tuthukoma ndi ni wa media na nyendi ni wa hospitality nenda kuotabia kana maomo Maw'Ia nene nondu wisaithia makupe alama me specific alama me connect alama connect media ni manini nondo ndilia na ndo ni sure most of the times mabindala maingi thino lo kwatani maybe ondo deal na customer ondo deal na colleagues maku ondo deal na munene waku okwamuka kwa cha kwebwa yani wisaithia mathina ni Maw'Ia nene lakini umeisho ula wethi habo niwe tuma mundu ekata athimbe wisaithia no umeishe ukesaithia no wetele tebucio hithingi nundu utomeisio mundi onoka newa we ambesa ciana ndomeisia yes ni waweta yulu wa challenges imwe maumu amwe ala mundu tonya kwithiwa aende we ani wambisia cia tungama muno twithukuma masaa maingi akathibangi ni kumanisha kana Amuika aingi ila me ibanyisioni kuisia activate kuisia o ma university eni kimanyisio ona ma college ni kwasia kana maikwithiwa mayumba nwa nesa ukethia mundu na kinyuka bayanza ni wise buyongo somea bayanza bena mathina na kicho ngukomana nacho ni metha kana ni mwabundi ase kwethia mundu no wise kilo gukomana nacho akinyuka banza no sio mono nondu ekuli nye ndie ka degree yakwa nesi you by the way na ki degree yakwa in hospitality management na nondu na ekite management nesi na thiwe yani ngakua water manager lakini ila nabikie we yani I went na ndi internship yakwa Safari Park Hotel muthenya wa mbe ndikolwa Faith na ekite suti ya black na ngoba tai ni management trainee for crying out loud yani nyinzome management ya mahoteli ila nabikie na tumiwe ikoni na nane wa chef's uniform manager dukolwe kwanza agotheka ona you that was not the you keuticho kindu kila cha ichomo pyo iko ya Safari Park belaita mass production me iko nene muno pyo ya kuya ando ama outside catering na ndi kaliko yuna atwa igwe juja nene na junde stairsine ne baba store na nangiwo ileti 15 cia yiya kuma store nengatie ikoni ndiko lo Faith na ndie na bikesto na ambo meisia na namba kuya manager yani miaka yakwa ina ndisomea management mahoka ngwethia ileti lito ya tabwe ni mundu kana nigenda in fact no internship jo ya mi thandatu management training na iki only 2 months the other 4 months na nagwa yani nagwa nasioka by the way ni ungendia oka ndia basioka kindu kila cha tumia ni sioka internship ni kwethia utalindwa graduate university mayo graduate utaminate internship endike akatike ndire anasioka nondo you apart from that nene sio to housekeeping ngathambasia no ise ekunulwa kana negete management ekaulwa na nunengiwe we na nengiwe so when I started ila nanze future focus na isi I will ningwikia unity mwenye tawa work expectations no sio monona nekulia mundu wonde wina kimanyisio ukesaithia apart to aminosomethia andua nondo ninge kila kimanyisio kethia meika engineering mabondi ya maundu engineering ni expectation meika nursing ni expectation no sio tafadhali siana itabwe andua matabwe kila meko expect in the industry ndia atabedwe kana withukuma we hotel ulwa ni wachuma kana ndikwata off ya wachuma wale either way yani
no ndia tabetwe kana December ndikwata off ya kuikutana sikoko yes so ni okulia ila mwana woka akwata wia na ndatabwa ni mundu twasipesi ana CBT ni wathi internship ni wamina ona no is a problem madina manzi yaba asoma nesa na abita lakini ndaikiwa work expectation kila uyolo kusomea ukethia wimwenda weki ta mundu ekayuma masomo na ekautuika ningi ndasomethwa akwata na abita na grade nzeo lakini yu ekautuika uyola mundu wasomea ukethia wimwenda ki for example nursing no example ya nursing pekila nursing yenda nye mundu hoteli ndakimanya niwe kana no bongo ukesaidia hii maybe nurses maybe and I don't know a good example I don't know kana ni maandole ya dead people kana ndo makwie ya moko ni mo I don't know but maybe that is expectation mundu so ready to prepare aya inakwata you for example mundu ndo kusomea course hotel industry yaani Sunday muthenya wa jumwa it does not mean kana maiboya lakini wesaidi ya mawajumwa nda kwata mwanya onakenda public holidays nda kwata mwanya anakenda kibela take uchona kikalilo imweni we call a customer si hotel to meet our guest uchona kikalilo imweni ko in other words wa because tedi no lo ikwikalande yo thina wa mwano wesaidi ya we mwa ilo kulika na we nundu ni wanoa akusie kila kibela cha customer ekalile yote na makosa make meithia memao ilokuka kwa je manager we kwa kumelawa siwe ni nyake maya kosa kuikanisa wajumwa na no andikiwe na imwene sa kusema kweli kwitu ni twithia na pate yas kila na ninye chaledi wa ma ila chama kazi na kila Easter na ile thavo na ile thethia nundu ninye no sana si mbesa na lewa ni manager aje yemwe wa kana hii tesa kunenga mwanya aimaje chama chuchito chama kazi no nacho ikese wothe na wa mwana usi withia we mo na withe na wa manager withia we mo nundu nake manager mwe aje nengunenga mwanya ndemu bata by the way lakini akamunenga mudenyo no si ai insist nundu no ese no kuona ba mama insist yaka kwa hiyo siwezi kosa ni lazima mwani si lazima nirumele na kumunenga mwanya na ya munenga na sai mwe okay sawa ulikuwa unataka siku ngapi aimwe ni enda mithenya 3 aimuso isi mundu cia cio kana kwithia wia wake no kwithia wia wake pebinya ndithia wia wake ko imanyisio niko sete kwithia jana mbinge yuko sawia na nienda kutabia nesa ona ukeka data apart from ala yume musie matena mawia pe mundu wakwatie wia lakini ndwa last even for a year ndwa ikala mwaka mwima nundu wake either ona amoke kalia nesa wa makulia nesa yuyolona ningi bikala na ile ciana cia kwanza omethacia ila cia kwa samawia kama kudenda bithe na naimo mawia withi ya meli expectation kwa kikamba chao yani kilo kwikwatia kilo wikwatio wo wikwatio wo maundu ala mekwatacia maya bikiwa kindu kingi expectation ingi matatabagwa na imanyisi itatabasi andu kila mundu wonthe kwika degree kana mundu wikite degree ukamukulia salary faith ndukambithe ila waminie you course mutweni waku ndukambithe wa expect yako kwa mbesa ciana ngili yana kungaia nisi wakwatia was it even half si nusu ya mbesa ila wa expect ya andu ama the interviews pe kulo yuka haya mwiso ekula cia how much wenda tukwetha mbesa ciana mbesa ila itamukawa no the amundu ni wabita interview nesa pio lakini ekuja hii imames how much are you expecting wenda teka kwe nundu ni yuka atiwo in every interview ndine wa interview yonde ya wia ekuja yue lazima yoke na wenda tukwebe mbesa ciana mbesa ila kila mundu tamuka ni mbesa ila we mwene na kusoma kulone kiyebiti na kama sababu mbesa ila utumite withi ayona aleta kwata lakini utiwo maundu maile nundu ukakuria mundu wonde anzie bandu na yini nona tuikosa ithi andu ala tutaa Amuika ala tuika career guidance na andu ala ona tumabunde acia tui prepare cianai
ana youth ya maitu kana keu ukona wambea wewe etelete ngiliana na ni 100% sure na nusu ndo hapo ni sure utonya hiyo no mundu tai saikwata ninge nililikana mbesa ila na thukumenye yambe ni na first class honors ona ndiye ndo ililikana yani at any point ndio na kana pembesa naibwa sio si anene na kila yani na kila no na anailete na hivyo yuwe saiwa entrepreneurship yesa akokela pai mundu kakweva mundu ondo kwandikite ukakweva mbesa ila waile sio lokenda mbesa ila we yailewe ukayiandika lakini bai mundu ondo kakwandika mundu na mundu ondo kumanda we ani walete ekiachu as long as nyindi nando niandikite pai binda yemwe ni somo ba mbesa ila wo kwenda yes nyenga decide ya na no say you market you ndo the ile omunde train ola wako no kana amwe I will give you ningo nenga ngili 30 uyo kana ningo nenga ngili 50 ni kuya alea ningo kwata mundu ngi niwe kana no gongo niwe in fact mundu tonyo thukumanga nesa kwiwe na mbesa ni nangi yu mundu la mui ni chongwiye ndasia wea nyetela na manye you elana move from employment to self employment na siina na manyie kendo chu na manya ona na thukuma nesa ata pai mundu ukande bambesa ilanye mwene mutianiwe na nibo na thukumie na ibwa mbesa ite maana lakini no so tweka nondo na uma kuthukuma wea wa hoteli na ndio thukuma mundu waike manyisio takela na inacho na kwa tweka na mutweni wakwa kile binda wande ba mbesa nini and ni munyanya wapyo nina ngotaba sene yani ngoni yakwa nineje ya nondo mundu wende bambesa nini siwo mwe ningethi ana kindu taki neje bembesa ilanye ngwenda nikaenda na kwanga ibandu mbesa ila ngwenda no, you know, nenda kwoni ati andu maita bawa andu mamuika maita bawa wa mina no wakwata degree lakini nyu maita bawa uwo kauwo kala kago number 1 besa isi we nacio mutwene tisio kanewa lakini no kaikwata kisomo giki kaone mbesa isu lakini mwaka wambe wake ni wakatatu ndo ikwata yuke weekend imanyithio mbingu itatabasia andu mamuika na hicho kitumi mundu wa mwiko kui eke internship nesa ethi emusio lakini alewea nundu wa mbesa nini asi mbesa isu ni neki degree nina kwatisa ndio sato mbesa tu na yebo ndonya kwasi ati no mbetikilia no wimba liolela nikaenda mundu lombe tukisi wa mwika amanya if your motivation is money you will always get it wrong yani kethia kila kiukudhuthia ni mbesa ukazi opportunities mbingi kwa maishani na ni utabia nesa faith out of experience sindu ila sionde nae kanondo wa mbesa iyandedia lakini sindu ile mwe nae kanginyoke kalande ukakulia yo kone mutundu siaetie matunda manene pio matairika na hicho kitu ila mundu ila mundu wa muika waumia motivation kana mundu wonde ukuthukuma bandu waumia we kwatio wake na waumia thuthio wake imbesani muto wake obingu kano katina kuona sindu ingi ukwata itaiki kwa mbesani ninenga na example ya hivi for example omundi pe andu mekalagwa nangi tiwa ta sana mundu komanda wea ekalagwa yuta yumundu umie unaminye school o kabai lobia kwata wea ekala kwa ndi yake kwa sister yake kana kwa kazini yake tiwa na yeye nenga na example ya mundu la motivation yake tembesa omundi okekalande na ni faith na nina onengi example isu wengi mundu nakwekalia akatwa kuotalela na naonengi good example na ya ilobi chone kibawa no isi choe kibawa kibawa na cha ni ilobi place linge komi mundu muima mundu normal kwa muthenya either short or long call diamond chone malate komi kana maamonza for short calls even yani kwetedi mundu nakwekalia monde akakwebithia yunde namba netikazi ni yagu kana diandi yagu akatua kwebithia kui yunda akakwebithia sindu ile ingi cionde akwebithia cie choka
na we nundu winu mundu nomo lika 10 times mithenye male 10 that means kwa muthenya umwe wa silingi yana kwa mwe umwe wa ngili 3 Yune ndo kuonia hii ondo mundu utonya kumya mesilia make thini wa mbesane onethe awe wa mbesa siana thini wa opportunity ni lawe mundu sio akakwebiu no tuongela to nundu ukoma kwake na ndweba logically ilobi chuma mbasiana kana masako kana thiri twasio mana 5 kana manele ilandi isuni bandie se ya manele nyumbali giata that means mundu akatua kwebithia silingi manele kila muthenya nundu ukoma kwake umwe mbaya sana in 30 days. Wow. Aya. Twekie ni. Na mutu no bandie. Na mutu no bandie. Mundu su wesa kwake kila muthenya. Na ndo mwe bake no. Nero siju sana ni asiu ndo andu alama ekalagwa ni ma complain ya muno. Andu angwana hiyo ona mukadane na sia na sia kinye nuta. Nyumba kiwoni nye nuta. Ndo konya yumundu ndo tonyo move motivations yake. Ino at the end of the day you ela mundu wa Amuika mwandike ukubwa mbesa nini. Waumya mbesa ni siake. Waumya mesi ni make no duthi wake atina akona siendo ingita akona hii. Mundu mbona keka no mbibetha siakena. Nuka kwake na kwanza ndiye sio awareness. Ngati nganena na customers yake. Nondo ela for example na kuete kwakwa. Uthukume na unenga na riski we wakwa ata. For example naenda kunenga example ola mwalimu ni andikete ba college ni kwakwa. Ila wa walk na muna experience at expense of number 1 student wakwa. Asomethie mwana wene na hii. At expense of kwasi parent. At the expense of nyini kwiwa ni some yani ila wona ila mundu muandike waeka kuona employer toko mutumia nai akwata motivation nyingi na pinyonge wa uthukuma andu ange menza makamwona na ngaigula wetuni pia na kyaka muri ward ila mwana youth na mundu wondo kumanda we umia motivation yake kuma mbesani kusisia kela nondo nagwa bai mundu kagwa mbeza ila waira baingwa ndebo tinamba mona na the moment tu amanya kiwe saithi ya the small opportunities ila tu ikwata you embrace uyi kumbatia yani uyi kwata na binya mwingi nundu ni wesekana ni kaosia ya matunda maingi muno makwa maone na naku ya faith wenda nesa do your research iko kunikili waku wethe ai andu ingi ala mewe yani andu ala mata kwata opportunity imwe kana mata itwa interview it is less than 5%. So the question ikuli ila twalete kwekulia to address unemployment ni twalete kwekulia exactly what is the problem othe na wewa nondo kewa mundu ikwiha hii na nini sinema utapasia ona wina andu musia akakuya niendete interview mbinge muno pyo Mese interview imwe when ndikwata wea wakwa wa NGO nikenda usiwe we ola na thukumio wakwa ndiko HR ngolilie nienda kuiwa mbesa siana nzo ndo na mwi Awiaziana pay me what you think I'm worth angoli ati supposedly tikaone ngangilie 10 na mwya if that is what kiu keria you kiu ni chokona simbaile ni sawa ambia na hote kaone ngili siana ndo mona na mwya ngwiye ndibeke lo kuona nye na ile na kusema kweli na kiu ni kindu kimwe ono munde ni wa kinderia faithio monde ono munde ngamotho kumanakuwe mbesa ilonde ba ni bonus nithia nambie kwikae in fact nithia ndima ntotho kumanaku we kumbitikila nitho kumanaku kwakwa ni webi munene ki nondo nako bekela nithia nene ndio sisi mbesa ilonde ba lakini nina na nwese ando ela wona mundu no wisa kumya motivation nini ya kumbesani kana uthuthi wa kumbesani na aku wenembe wena goal wese kana kabisa na nondo na thukuma nangania ibinda ya nondo mona kana na thukuma ba kambuni kanu ngotuka wakena na kena kila kikando a level 2 ko ando makapikio youth nondo ne sure ando inge maimio kwatia we ani kwithia mbesa ila weticie yaibo mamone mbesa nini nenda wanze kwika ando ala makwia mama ndiye wia
do your research eka okunikili wako kuma with ya number 1 ni waende interview mbesa ila mamo neema ya ndasienda number 2 ni wakwatie we baba ndo wathukuma na mamo tumia nai Kwa kutumiwa na ina hata. Ile kulio ni hiyo. Kutumiwa na ina ati. Wewe senye no ni thukumite bandu. Na ngaya makwebwa. Futuma. Not even that kaya makwebwa nye mwene. I literally intentionally delay salaries for my staff. Nini sele yasia misala ya. Athukumi makwa. For muima. Mana tia ndina mbesa. Ndo uthima patience yo kana. Ndiye ndo manya hii motivation ya mundu ni chao. Utasi for example nyindina institution si ndo nisi happen ya. Omundi ona account ya school ni freeze. Kana okethia hii. Wina case. Kana wina situation. Tia te kana ndo lakini mwe yusuwe muthuku. Employer wina athukumi motivation yone mbesa 10. Na ile maiba muyu what happens to that organization? Ni adindi. Ni makola. Nundo one ata main side ya na masita ithukuma batekendo. Ni wakana no bongo. Na mayamu kakwacha nde maile yako ikata. Maile yako bikawiyani. Ona ni ukuthuthia faith yo munde motivation ya kwike the embeseka. Nundo na kuya hivi. Mundu ute motivation ya yani en athukuma awia. Ukesaithia hii yani ona mundu lo kuthukuma nake. Ekae ulo wake tai. Wisaithia ona the boss waku ometie ngoata. You get a soft spot. Nundo ni issue ila na selesia athukumi makwa na kweni selesia mbesa sio intentionally muima kana ngaiwa matuko 20 omwe nikinone hii Yesu ola bakesa kwithiwa umundi na amwe maenda amwe maenda omwe ukona attitude ukona anoka klasi ni saa ile ati naoka saa 4 unamukula cia kindu akausongia ukulia nitokwigwa kwia then you know I'm Sutafute. Yes. You know, the team is now najua ndo ingi mai yula wewe akukua naye kukua kumwe naye kweku sisi anakwa do your research mundu usu atusele asia ndai baatene no kwate aya kelele atulonzela muno do you know no we say nenda ku CEO aiba mbesa mbinge muno pio kwi mundu wa operations niki no decision emwe ya CEO ni utuma kambune nima ibaluka niwo kana no bongo ila wona mundu wina motivation nyingi ekambesa ila bethina ndakula cia ndatina kwa address uthina ndatina kwa cia mundu we asia mundu ni tawe atina kuona positive nature yani useo ndini wekindu wona bosi wako mundi wo ni bosi wako ko ina stress ingibete hata wana bosi onda lonza hao ende kambu omundi sindo ila ti utesa no inadi customer omundi yani no isiji usini mundu ukwenda ikindo ngoni na the moment andu Maw'Ia na andu onde mamandawe makati na kuona na kuhona nondo naona akwa na ondu iku ukaema message yako Nduandi kwa miaka 5 wina attitude Yesu. Ona there we anzi ota matumbe. Na kwa kethia ni mundu for example I deal with ndile ana technical courses. Kethia ni musuki mundu asome ye we addressing. Wingo isu ni kwa usuka mwako omwe kwa mundu. Nundu no ise withukumata kwako. Na kwa umesia customers ukabingwa kwako. Na nundu wingo nzeo. Ndwingo ya uno. Uitabiola mundu akwimwe nyi ni thukuma mwako omwe mwako ucio ungi nditonya kwithia niba enda kubuda no sawa ti sawa lakini wisaithia nundu utathukumite ila wanewa ila mundu waonenga opportunity ya thukuma kwake ethia au nenga opportunity ya kwiyaka ibucio ya kwiyaka kwa umesia kwako ni wanengwa opportunity ya kwika mistake nundu munthiju uithukuma kwakwa twasieta weawo makanika ukananga ngali ndukudwe ni nyenguria niwo so mundu naonenge bucio yakwe bandu baike ya kujaribu utumota perfect niki yani ukatwika ni watwika lakini nondo motivation ni mbesa nde kuona mundu amunengete opportunity ya perfect amunengete opportunity ya kane bucio yakwe yaka na kwi panel wisela ela wethi kuunga mata director uka pita muno pio
na no naci kiu ni kindu kimwenye cha ndethi sita mundu nundu kula kuonde opportunity la na nengiwe na bala bonde na thuthu kumandhuku mawe wakwa ona kwi umwene ukesaithia ndu tofautisha nikendela ni kwata opportunity ya utwika mwene ni thia ndina challenges ila mundu wone opportunity wa move uthuthio waku mbesane nuiti na kuona sindu ingi na kuya imbesa nundu yinu ise wasia tula tukidi twake kumini ne ise kuonde batu indethia lakini yuna yani wisaithia mutu waku wa binguka kwa ucio kaitweka bonus ko kindu kila wangu le kule ya ke ando macia akukua na ini chao yuni sindu isu sindu ile ite maana ite value na nakuya muno tumambe sana Pe utumani ngwendo soma ba Mutongwe TV ni mukwete nesa ni kulia mweni usu witu mwa balanga lama ebikie Maw'Ia makauma ba ateonga yakitie kuka atuitane ya kule okay lisiti ni wakuma ngaliko sia matongulo nape ongi wetete automani mamba kwa na indi nondo niona masa maende na kuthela pe kule ngwena kukulela tuwetie yulo ai okay thia mundu wapi kumakambu nini twasi wataita tu kwa mwaka ainge mosa to seo wa kwithiwa masa asivu ya kono ina grow ni CV yani teka na niwa kuyikia muisioni wa kwithiwa Maw'Ia yu aulo kwendo kuandika ke kula sia ende wa mundu ni chake utuma umanga kambu nini imi either na effect miao kwitha ndukwania Maw'Ia kwa ibinde kubi yikiuni kindu kimwe kinina handu na wa mukolia kwanza ayikala nesa aikuya ati nyine na experience nene muno pio hayutalila ikuya mwaka ba January nginya mwezi wa katatu ni waandikite CV ni na thukuma abana na mina bana na thibana na indi ukeka ka mistake kanini ukamukolia pambe watiye niki nendo join izusi ile nikenda andu mamanye alama enda ro duka tate kunene ya kambuni wa thukumiye nai we interview ni tukahata suo nomwe kunene ya kambuni ati nuisema akolwe aniona hii nuna thukumite kambuni nya mwako we na nuisi andola maikita interview na seleke muno byo maukula cia ciendo sarcastically yani ukesaidhi amekulia no seleke niona feithi we no tuika mwingi muno mwako hoi niona thukumite kambuni imwe nya uthukumite kambuni nya wale tethia we nini kambuni yambe no tutabie waumie niki yes by the way na mathukumie na andu asu kwanza bosi wakwa ai ya keri nayo kuthukuma kambuni mbinge ebinde nini ti ni wasio kwa mundu una mandawia yona nasia undu we uteumesio not reliable ndiye mundu akwekwatwa nondo bamaanisha kila cha tumie uma kambuni yambe utonya ithio ta haikondo lakini andu ani mesi nondo mbai mundu wandika mundu kila mundu wande ayandika mundu enda kuandika mundu waikala nake muno ko yonania watia ndu reliable yani andu asue maikwe kwatia ndu mundu waikwatwa nondo wona kindu kingi cha kise ngoni watio we nake wapi kundu na kindu cha ukwekalia ndene wachao ndene wa in fact professionally no sio muno kesaidia ni wekala pando for around miakele even 1 year mwaka umwe ti advisable kuthukuma ndine organization mwaka umwe ti experience ndithi aye plus ukesaidia mwaka na ibana at least miakele nekaba uthukumite bandu miakele ukasenzi ukaibange nundu miakele ni yanetie mundu kusoma na kuyana kwa bandu bangi lakini yua ona yue saidi ya timu yakele andu mesenzi na chao na moi ile itatu na ende wa mukulia aikuya aitino ndukanene kambune wa in fact wenda nesa misifu ona no asie ngino makengana ila tutara ila ukase by the way ku kwa kele na endie na atomiwe ne kambune sina athukumia it was a referral kuma mai yusu ne nenga na plus lakini the moment wono imanda we awati no manda kunene ya kambune ya kuandikiye nai to a prospect employer yani mundu wena mundu tonyo kuandika with ya what asia kumbela na kwa nundu kwa kai kwa huyo kombeko kwa nene wewe tumani ba salimia Sharon tumwithukise nesa andoma twiku athi
ando ma youth ni Nicholas ngume kumaga Kukosa ya Kilungu na indi nundu Sharon ni una masama thela ekangu kulie ni kwita muthenya ngi ukite tunene yulwa career guidance nundu kati wa makuli ala tuumba ni tata itaye mwe yakwa makuli to subtopics tunge twingi na tina bikana kusungia makuli onde nunde kya kwake una musesia no twekya nundu masani mo mathela na indi ndeto amuthia kwa musesia no tonyo kwatikanata ndisesu ya muthia asiata but lando nya kwasia ni mwene personally ni soft spot yani ni ngo mbuthu muno kwa andu Amuika nundu na asia bala na umie ke kandia ti Amuika ingi maina matonya kweyungamio na icho kitu minendete kutethia andu Amuika meyungamie kindu kila ndonya kutabia mundu wonde wa Amuika ombethukesia pai mundu ka kumia bala uwi ekawe mwene umanyie kiloenda pai mundu ka utethia ekawe mwene weyungamisie na kwasia ati nye mwene ta mundu niendata na no sione binda dile bikite ju tumie mawazo ne maito na sana sana binda ne ya siasa mundu ona silingi manele maana tatu mataka utethia no sio mukakulanya ona atetia la menamo ni chao muteti we nacho cha mundu Amuika kitonyo matethia ta nundu ona we kwatia silingi umwe ile la meonenga we saidi andu na kwata kindu chao kutethia ibinda ju lakini kwa andu ala nundu nisi niwende to ndemba galeko nisi ala media na sana sana Amuika mama mimi na sana sana ala mekite hospitality nindethe yasia ala ndonya kukwata tukajia na no makwata Maw'Ia angi makoka kimanyisione tukayana namo namba yakwa ya simu kwa ala media mayendo tethio akwa ni 0725 561813 0725 561813 kimanyisio kitu kiba mulolongo wabiga mulolongo bo flyover ni sunene nona kiboke nene kiandiketwe future focus woko kambire aba una tukatethania thank you very much asante sana na indi ninakuya kana nitukuka ngitu kwa minione na niono ndu uina thela na ndukale ningutra lakini nayo kemoyo wake ndana Lamina siasa nenda uketata mbo imina lakini ni sawa nitu bangi na kwa tata imgoka yes nundu unenenya witu ni kwata nutethetia Amuika maingi ya mama na angulasia mena guidance na je tumi twina kumuthanyani wa umundi ni mubia na inde musesi abo ni boto bika muthia wa kilu kitu cha amuka muthanyani wa umundi nina wikwatio kana we mundu wa Amuika iwapikia na kutetheka na tikoselela unena nyao ibindani yengi yukite nyini to Faith MAKENZI wa mutungani kikwendea muthenya wa kwaila indi mwendoni wa Samunza withiwa na Robert mutukunthini wa bilingi wa Mauboti ndanesa